November ni som pahnih zinga Uttarakhand State chung Brahmakhal le Yamunotri Inkarkong National Highway ya Silk Yara Leiver an siam mek chimatang mi somli pakhat te chan chua dan tur chu buaipui mek ni in ni som nuwa po chan chu an lani lawa wangin a chunga tang chung te an thin rim to hle mun then khata pheichuan buaina a chuak ti di hialani he leiver hi abul hnaya leimin na satakin jingdar nga le achan vea chil thutin chu chuan leiver hi atichima leimin hi anasa hle a tanel chung le apon metar somruk zeta thui a no ani a chunga na thoka ommi somli pakhat te chu chuak theilowa chim nanin oxygen tak ngial po alu theilowa leimin na satakin na thlen chir nom nok le lungtla te chu excavator le khol lian manga nilenga then fai ani nuwa achim zan November ni som pani pathian ni zan tangkhan walki tolki mangin achunga omte hi biak po thei annia achunga na thokte pon lama tanga tuyan pek lu thinna inchis li alian pipe mangin oxygen le tur an mammo rang arsa theira ro almon le thildang ba ka damdoi chi rang khosik luna le luak dan na te po pipe manga pek an ni bok eitur le mammo rang ni ko chungtla an thon lu thuai ni in an soya pipe hi alen lowa wangin thil lian thamero pek thei ani lovani Uttarkashi District Chief Medical Officer RCS Power chuan eitur kan pek lu te hi an taksa ti chak thei tu tur ni in nikwa thleng chu chawlo le buai lovin an taksa apa ngai theyang ti in eituran pek chungchanga soi leiver chim chunga tang mek chung te then khat chuan a chunga mangang taka tang mek an chung te risel na din mun hian niam lam apan an hlau thuan soya tin a chunga tang mek te hian an tan rei nuwa phei chuan ril rulama harasatna an tok thei bok don ni in an soya ni leiver chim bula hian khumruk omna damdoi in siam chop ni in abul hnaya damdoi in tepo in ring turati an ni a vanei thlak takin an zinga hian hliam tur an omlo hlawa an risel na din mun po a thari ni inalang chuti ruale ro chuan ni sari nulama tangkha chuan taksa le ril rulama harsat na rang an to cho arin omto ni in mithiam te chuan an soi leivera thokte hi state rang ami ni in Uttar Pradesh atanga he muna thok ve Ram Sundar Singh chuan na tho hun binei rang thlia an ni thu asoya an group hi zan lama thok tu an ni thu asoi jingma taka atho puiten in thiar turin laltrin nen leiver pona an chuaka an in thiar zo leiver a let le an han tum chuan leimin hian leiver chung lu na hi alo chil phui vekto ti asoi thunei tu te chuan a chunga tang mi somli pakhat te jinga mi som panga chu Jharkhand mi ni in mi pariat chu Uttar Pradesh mi an nia Odisha atangin mi panga Bihar atangin mi pali West Bengal atangin mi pathum Assam le Uttarakhand atangin mi pani ve le Himachal Pradesh lam mi pakhat an ni thuan soi leiver chimatang hian jing lama na thok tu mi pali an in sa seng mana an jinga pakhat kumsom ni pakhat mi Sarman Batra chu an na tho na mun leiver chung lam siling atangin leya tlatranani ti hrema satu te jinga atela atho pui mi pathum te nen rang taka in sa sengin leiver chunga tang hian an tlan chuak mana abak mi somli pakhat te ero achim nanta ani a in sa seng man mi pali te hian an thian mi somli pakhat lai a chunga tanga an malam hun hriat ani tak lo awang hian hreom an ti hlea leiver pona an thian te chanchin ngai changin an omrenga mun nuam le himzoka po an omdu lo ani an chung te chuan hetia leiver chimbula din mun him lo taka an omreng hian an ngai tingam lovin an omanuam theilowa chu wangin an in lama ama theiang berin ho se ti in an hona tur poisa po an thon hiala ma se an thian te an ngai tu awangin ma an in lama ho du lowin leiver pona hian chhun zan zomin an om chota an thian te him taka lak chu ani ma lo chuan an ho san lo tur thu an soyani an jinga mi batra chuan reom ka ti tak zeta ka thian te ka ngai tu awangin eng ma ka ei theilovani ati he thil thleng hi mi hring ten kan malam hun kan hriat lo zia ti chiang tu pakhat ani ome heng leivera thok te hi hindu sa kho betu nitlang puin kum khat chunga an hun pui ber diwali lom tuma in po cha mek an ni a an ku ni tak November ni som pani pathian ni zana diwali lom tum an ni lom ma se thok le khata an chunga van doi na thleng thutin anung chungin an chuak theyang nge a kham phei zong in an ho ang ti po soi chian ngam lovin an omta ani
atira leiverin achim nan hi mi somli ni a hriat ni char ma se mi somli pakhat an ni ti fin fi ani a chan chua dan tura an ruam man na rang a hlo cham nuwa ruam man na thar nen ma an la meka chan chua na thok tu te an chemuang lu tuk ti in a chunga tang mek chung telamin lung oi lo na an lan tir meka thu nei tu te chuan thei top chu in himdam taka chan chua an ni thei dan tur kong om zong an dap ti soin in beng dai turin an nge na ni lei hnuai tanel chim hi awain km li le achan ve a thui ni in metar za somnga vela thui achima lu le chuana tur zong ping ngal vekin a chunga ommi somli pakhat te hi alu na atanga metar za ni vela hla a antang me kani a chunga tang te chan chuanan hian kil thuma tangin pipeline chi rang panga vo na tur ver me kani a ama khan pipe pali vo na tur ver ni in heng pipe te hi an ei tur le in tur pek lu na te boruak thiang hlim an don thei na tur te an tan mek na leiver ti chak tu tur le an ron chua na tur pipe vo na tur te ani an ron chua nan hian hol tlanga fit thumalian metar somruk vela sei pipe vo na tur ver ni in metar som ni panga vela thui an ver man to a vandoi thak takin november ni som pasari zirtop ni chonu dar ni le minute somli panga vel khan an ver mek na la hian a ver tu tele a chunga tang ten thil ke ri ring tak an ria leiver bang khoi lai emo ver po in chu chuan ama aya na sa a ati chim thei an hlawa wangin chople chilin an chol sana ruam man na dang an siam bel le ta ani ngun thluk taka an ngai tu ho nuwa a chunga tang te lak chuana na an ti ber an ver me ka hian thil ring tak hrema se lungle thil sakhat engemo an kholin atong nia an hria ta wangin ver chhun zom an ti le ta ani atira khachuan achim hna tanga ani kuana november ni som nia a chunga tang te hi an chan chua thei an be sei kha ani a ama ero chu a ver na khol an nei that tok lo ba ka har sat na rang an to zui ta ka wangin engtia rei nge hunan mamo don ti soichian a har ta a alo bera ni level an mamo rin ni in an van nei chuan ni thum hnuwa po lak chua thei an in be sei ani Uttar Kashi districta leiver na hi sarkar lai puin US dollar tluk le ding on khat le point panga sen na tura kong puya sial Uttarakhana sakho mun thiang hlim tlo tu te ol samzo ka anjin thei na tura ti ani a furle thala po buai mi alawa zo thei tura ruwa man ni in Himalaya tlang dunga tlang ram state ta hian tlang sang le vurama te Hindu mun thiang hlim berbera an soite a hlomani KM li le achan ve a thui leiver turi chardam project nuayami ni in Hindu sakho mun thiang hlim Badrinath Kedarnath Gangotri le Yamunotri te ol samzo ka kalani theina na sarkar lai puin konga sial jinga mi ani a an mun thiang hlim ngai hlut em pali jinga pakhat Yamunotri han po photin atlang huna chuan Uttar Kashi le Yamunotri inkar kong hi ama ain KM somni paruk zetin atoi don ani Yamunotri hi Hindu sakho a luipoi mo tak Yamuna lui nar ni in Hemuna temple hi kumtin mi sang tam takin an tlozia Himalayan chardam yatra biakjin pultran na ni in Gangotri le Kedarnath kaltlang zelin temple tang Badrinath an thleng thri na ni Hekong sial na hi sarkar lai pui ruwa man na a NHID sialin akal pui ni in kumsang ni som pariat khan leiver siam phal na hi pe kania mase soi sel na alo dai to environment na mithiam bik ten leiver an siam na mun hi anget lo ti in an lo soi sel to thina mase kaltlang pui ani ta thawani geologist Navin Jual chuan Himalaya a leinget lo lai an nei lutuka wangin henglai che vela leiver siam hi a himlowa thunei tu te po in uluk le zuala a leilung an jir chian anga yani leinge lo zia hi thunei tu te hne na thlen nge anga yati leiver chimatang te hi nisom an tan tlinta ka wangin an hrisel na le ril rulam din mun thlengin angai tu chho to ni in an soya din mun re taka mang ang taka an rei to awangin hei hian ril rulama a thalo zongin ngong anei to arinani chu wangin chan chuana na thok tu te chuan an ti dan thlakin November ni som pakwa pathiani zana tangkhan tlang chi patangin pipeline rol lu na tur an verbel le ta a chanchin buat sei lai thleng hian a chunga tang te hi biak po thei ni in ei tur le tui po pek lu zelan lani
a chunga tang mek te chan chu anan hian kil thuma tangin pipeline pangakal na tur ver me kania how takero a how tak le engtinge ro man nan siam le atira khachuan leiver chimta lu kalama tangin leimin le nop nokara leiver na khol auger boring machine mangin mitang te chan chu na tur fit thum do na lian pipeline phum na tur ver ania aleya ne ma wangin an ver sot viau na in thil sakhat saktak avasuta wangin an ver chun zom thei talova an leiver na khol hi a thatok lo bok ni in an soi chu wangin me thiam de chuan mun khata tang chawa ver lovin an chuana tur mai ba ka ei tur le an mamo pek lu na tur pipeline thajok le lian jok phum na tur ver bel an tita ani ruaman na thar ber angin a chunga tang mek te om na chung zon tlang chi patangin abir zong in ver tran ania awang zong a kham phei zong in leiver lu na no tu chirle nom nok omna silk yara kholam panga tangin ver chun zom ania ale lambar kot kholoma tangin pipeline te jok phum na tur ver ani bokang a ver nan hian drilling machine ang chi deu auger boring machine man ni in heng leiver na khol te hian leile lung te kha va ver ringot lovin an ver china pipe a in phum ngal zela pipe chunga hian drilling machine ha ang chi leiver tu ber vu ani in chu chuan adu na lai verin lei noi le lung noi te chu pipe kal tlangin pon lama aron the chuak pa zela an ver thuk da na zirin pipe le a ver na hi zom sei zel thin ani a ver chakle chaklo po a lei nem le sakhatemo akara lung le thil sakhat lam a om le om lova a in nga thui viau bok Union Ministry for Road Transport and Highway Nitin Gadkari chuan pathian ni khan van duai na thlen na mun hitlo in Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami nen chan chuan na chakzo ka kalpui dan tur an soiduna Gadkari chuan an khol cha thlen te hian beise anga na a tho thei chuan ni ni emo ni thum chungin emo mitang te chan chua thei an ni a beise om atia a chunga tang mek te din mun po a thra ni in a soibokani Sarkarin ruang manna asiam dan chuan agency rang panga Oil and Natural Gas Corporation ONGC Satluj Jal Viaduct Nigam SJVNL Rail Vikas Nigam Limited RVNL National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL le Terry Hydro Development Corporation Limited THDCL 10 kilthuma tangin mun nga a leiver na hi an thok dona mun rang atangin khol thajok cha thlen ni to in ahma a in an khol man po a thato zokani BRO tia kan hriat lar Border Road Organization chuan tlang chi patanga leiver na mun tur thian fain apo tu tur kongan siala ruam man na an siam thar panga jinga ahma saber chu ei tur le mamo dang pek lu na tur pipeline siam bel ani agency panga te jinga pakhat RVNL chuan tlang chi patanga leiver na tranin an hnuaya tang mek te omna po tu tur pipeline inches rukalian an phum dona he pipe hi leiver chim chunga tang mek mi somli pakhat te ei tur le mamo dang thon lu na turani leiver chunga tang te hi chian na athlen ma atuyan lak lu thinna compressor pipeline inches li alian mangin ei tur le in tur chi rang oxygen le dam doi te pek lu an ni thina ama ero chu duaya ate thlek ba ka mamo lak lu na pakhat chau nei chu enge mothila afu lova an hria da wangin a aya lian jok pipeline pani siam bel ani donani NHIDCL chuan a kham phei zongin inches rukalian pipeline rol lu tumin an verve mek boka heipo hi achunga tang te mamo chi rang ei tur chang thlai ring bu le thil lian jok thon lu na turani a hei hi achuk zonga tlang chi patanga RVNL in mamo pek lu na tur an ver mek emo tuna an man lai emo a man theilo po a manata na ti ani ruam man na pani na chu mitang te lak chua na tur tlang chi patanga verbel ani a he na hi SJVNL in kalpuin leivera tang mek te chung zona tangin an omna po turin an veranga an chua na leng hol tlanga pipeline fit thum vela zaw an rol lu don ani SJVNL 10 an man tur leiver khol hi railway kaltlangin Gujarat le Odisha atangin lak lu ani a lei hnuai thuk tak ver lama ton hriat nga ONGC in atrulang angin an pui bokang ruam man na pathum na ve thunga chuan awang tan zongin a khampein ver ani thunga leiver ti chim tu leimin omlo na barcode kholama tangin achunga tang mek te omna po turin metar jali somriat pathum zeta thui ver ani donani
a pipeline hi lian lo ma se a seido na wangin an hna ana mai lova he na hau tak zet hi THDCL in an kalpuyang an hna hi a hau tak ba ka aro thapa wangin an khol man tur po a rola November ni som pariat zana tangkhan an hna an thok tran to ani ruah man na pale na chu tuna an tan mek na leiver thuam that le ti chaklam ani ve thunga he na hi NHIDCL in an kalpuyang Daniel Omsa nget to ka ahim to ka an hriat nuwa NHIDCL vek hian leimin omna silk yara lamatangin chirle nom nok sutlangin ruah man na panga na angin leiver na an kalpui ngal bukang leimin omna silk yara lamatanga akham pheijonga ver himitang te chan chuana na rang ber turanga yani a ruah man anga thila kalani chuan ni atanga ni thum chungin mitang te chan chua thei abe sei oma ama ero chu achim tira tangin ruah man na rang an kalpui te po alo hlo cham vek to awangin a hlo tling nge yang ti na ero anilo soito angin silk yara lamatanga chirle nom nok tan tlanga mitang te lak chuana na an ver po metar somni panga vel an ver nuwa thil sakhat sak tak asuta wangin an lo chol san to a hemi ma hian leiminin a hnol thak leile lungte excavator manga then faya leiver na man ro ranga ver tlang an tumpo alo hlo cham to bokani ama ero chu thunei tu te chuan atir lama an har sat na rang an khole man ro thatok lote an kholin thil sakhat asut tele thil dang te kha chin fel ani to a mitang te chan chua na tura an ver po hi a hlo tin ngei arin omti an soi ve thungani inrit ni liam ta tangkhan leiver chim chunga tang mek chung tele chan chua na na thok tu te bo ruak hi a chezuala in hial thin rimin kutan in thlak thuak to van toina tok tu te lam chuan thu nei tu te an chemuang lutuka ruam man na a fel tok lo awangin an ver muang lutuk ti in an lung oi lo thu an soi cholkar masa tir lam khan an chung te hian thu nei tu ten an ver muang lutuk chu an lung oi lo thu an lo soi to bokani leiver chim tandona in sa seng man tele a chunga tang mek chung te chu leiver bula hian chanchin ngai changin an om renga sarkar lamin beidong lo turin fui ma se an be se ya chaw ve le leiver chim chunga tang mek te hi an chung te nen in be pop thei ma se an tan rei to awangin an o hrim po azuai to a ani telin an chaw tiala taksa le ril rulama har satna an nei ni in an chung te chuan an soi thren khat phei chu an beidong ni in an soi bok be se na eng chuai tiar kara leiver pona an chung ten be se na sang tak ne na an lo nga trang te jing pakhat chu gabar sing ne gi ni in afapa aka sing baka a u naw te pani mahara sing le prem sing ten chun jan zomin alo chua hun an ngai chang renga Uttarakhand khopakhat kodwar khuwa omanni an be se anga mason na a omsi lo awangin an ngai a thato lo hle Maharashtrian a u naw pa hi oxygen le eitur an pek lu na pipe kaltlangin an biati soin ka u naw pa kha ka behlei theilo chu ani bere a o a chawa a tham tria ka hriata har khop mai a chunga omte hian eitur le tuyan mamo tok an nei lova chan chuana na tho chol lai lok angai thul kan do theina hian atlin to lo ani bere enge soile tur chuang kan nei ti in PTI palai zo na a chang ani a u naw pa pakhat jok prema chuan gabara hian a that thu a soina in a o a chaw to hlea ei turan mu thei om chun po thil te hlep te chana badam ti velani a hetiang ringot ring hi chuan rei tak chung chak ngai na a om lovani India rama changkang to digital huanga alu to ti in thlalei lunga khol trum tirin Chandrayaan mission te kan soi kur duama ma se lei hnuaya tang kan mi te cholkar khat hnuwa po kan chan chuak le theisi lo ti in alung oi lo zia a soi chuak ve bok a chunga tang mek Sushil Sharma po a u Haridwar Sharma chuan an chung ko ayo in leiver po na tangin beisei takin angak meka Sushil hi Bihar atanga he hmuna na thoka omni in Rohtak district atanga ronkal hun engemaw chen po na tang lo ngak to tu a chung te mang ang chu an kholama beidong takin an ho to nge Sharma chuan thu nei tu te chuan na thok tu tang mek te hi dam takin an chan chuak nge yang ti min tiama ma se cholkar khat hnuwa po atak bu tur eng ma om chuang lo atak taka chuan company le sarkar hian ma an la tok lova leiver na po an thok tak lovani ti in alung oi lo zia a soi ve bok thu nei tu lamero chuan an thei top an chhuati soin
a chunga tang tele an chung te chu mang ang lo turin fuya USM lever na man ro chang kang le tha Ogar machine manga an ver to awangin him taka an chan chu nge an be sei thu an soyani ni e a chunga tang mek chung te hian an mang an luata thu dik tok lo an soini ponalanga an thiam om viau thomai November ni som ni thotran ni khan lever lu kalamatanga inches ruka zaw pipe thun na tur an ver chuan mitang te om na mun apo toa he pipeline kaltlang hian chopa ngai thon lu ni in an cho thon lu hi erong bol thiam bik ten an bol sak ani nge an jinga mi pathum te hi van doi thak takin an santen hlau maya chu wangin santen dam doi le an mamo dang thon lu zelani pipe kaltlang hian video call in an in be pop thei to boka a chunga omte an biang na video po mu tura nge tin van doi na thlen na hmuna hian International Tunneling and Underground Space Association President Arnold Dix po to in chan chu an na kalpui dan chu a tha tok hle ti asoya a chunga tang mek mi somli pakhat te hian him takin an in chung lum an thleng theu don ani ati ve bok lever chim chunga tang te jinga hian I chung te tel ve ta se engril ru ngai iputang ani lo pon lei hnuai thuk taka ni som chuang tang ve ta la iril ru achi ai ve thawangem